lôratra agnaran'ny mpianatra bôka zahay ô zahanako izaza madinika reny tsisy tonga laitra tamin'ny lasa kasa ino problemnare tsy afahanare nandeha fizaza re l'école efa taona araiky za zay tsy tafianatra fa tonga za tsy tafianatra sahirambe papa tsy nahavita fitaovana andeha hianarako aminay aketo presque zanaka mpagnarato kizaza re zany raha vao tsy occupenay après-midi io ndosiny ray aman-dreny mandeha mivaridoko tava farany formation kiranonazonay dia fomba fiasanay aketo zegny raha mandritra ny fisoratana agnarana igny zay efa mizaha hoe izovy aby le zaza tsy nierina l'école dia mahataly anahy sy mampampianatra ny Clarissa anahy moa dia tonga dia hitako hoe tsy takahy Clarissa dia niezaka za nagnantona ray aman-dreny anazy zaho izy papa mpanjono mijaly be mamany izy raiky mandeha mivarotra mila miaraka amin'ny mamany izy mandeha mivarotra sady za koa tsy mahavidy fitaovana andeha hianarana Nivolagniko papa nisy koa fitaovam-pianarana zaza efa ny problemnare alefaso izy mandeha mianatra fô efa misy pare aminay l'école akagny zaza lasite koa nazoto andeha hianatra aminay aketo moa ka misy fagnampihana UNICEF anisan'izay fitaovam-pianarana fitaovam-pidiovana dia tamin'ny taogno tao koa zay nahazo fagnampina table banc zay isaoranay betsaka ny UNICEF satria taminay taketo taloha mbola nisy zaza mantotry ambony tany mianatra ravoravo be za satria za tsy nieritreritry za tafianatra eky izy koa mbola misy raha sainkaraitou fa l'école mazoto be za mianatra satria agnatakitry tanjogna anahy ho ampianatra zaza sahirany karaha za